Gdje ste ljudi, šta radite? Eto je. Olej! Evo, još jednu epizodu će da vi izbacimo, da vidite sad vi ljudi da znate kako se koristi YouTube. Naše kolege Amerikanci, evo s YouTube-a stupili smo u kontakt sa njima, oni će da vam objasne. Koji se zovu Alexander And me. Oni će da vam objasne kako se koristi YouTube, kako se pravi account i sve. Mislim, vidjet ćete sad, ne bi da vam pričam nešto dalje. Izvolite pa gledajte. Dobar dan, mi smo employees of YouTube, mislim radnici na YouTube jebem u mater. Sad ćemo da vam objasnimo kako se koristi YouTube account, a vi gledate i učite. Mislim, vi Srbi imate lepu izreku, što ti nacrtam pička ti materina ako ti nije jasno. Sad ćemo mi vama da nacrtamo, da razumete kako se radi sa YouTube. Evo ovako. E sad, kad ukucate YouTube, kliknete Search. I ono krene da pretražuje. Vidite, otvorili ste stranu od YouTube, razumete? I onda, kad hoćete da tražite nas, uzmete ukucate na ovu liniju ovde. Flash Makers 14. I kliknete Search. I vidite, kad hoćete da gledate neki naš video, evo na primjer ovaj prvi, kliknite na taj prvi video i ono učitava. Vidite, kad vam učita YouTube Flash Makers 14, izbacit će vam neki video. Vi kliknete play i odgledate ceo video. Kad odgledate ceo video, ako vaše lice bude ovako, kad završite sa gledanjem videa, vi onda uzmete i kliknete dugme like na YouTube. Ali, ako nemate account, izbacit će vam kurac, ne možete da lajkujete. Pisat će vam sign in or sign up. E sad, vi verovatno nemate account na YouTube-u i nemate pojma. Uzmete i kliknete sign up on YouTube i onda će da vam otvori. E sad, pojavit će vam se ovako nešto.
Znači, ukucate vaša e-mail adresa. Svi verovatno imate Facebook, mislim, ko nema Facebook, to smo objasnili u prošloj epizodi. Vi svi imate Facebook. Vaš Facebook treba da ima e-mail, znači imate e-mail. Uzmete na ovu liniju, napišite e-mail. Vaš e-mail, verovatno je guzina @dupe.com. Uzmete, ukucate vaš username. Sad, kakav hoćete da vam bude username? Kurac.dupe. Štiklira se. Sad morate da napišete location, odakle se vi nalazite. Pošto vi vama ovo za Srbija pričamo, onda napišete Srbija. Ok. Datum rođenja. Znači pišete vaš datum kad ste se rodili. 08.13.2017. Idemo dalje. Ukucate vaš pol, gender. Sad, pošto ovdje ima samo male i female, nema transvestit, onda vi nemate šta da pritisnete. Ali pritisnite jednu ta dva, šta vam se više sviđa. Mi smo male. Kliknete na ove što ima kockice da se štiklira. Štiklirate obe. Čisto radi reda. Pročitate ovdje što piše ova kutija, nešto. Kod nas to ne vidi zato što je skriveno YouTube, ne da snimimo. I kliknete accept. I svaka čast, pičku materinu, napravili ste vaš account na YouTube-u. Dođete na ova početna strana opet. Pritisnete sign in. Pritisnete to. Onda vam se pojavi ovo. Ovdje na vaš username napišete ono što vam je bilo. Kurac.dupe. Tako je vaš account bio. A password ćete odrediti kad vam YouTube bude poslao mail na vaš e-mail. Onda kliknete sign in. Ako ste gledali video sad i video vam se sviđa, sad kliknete like dugme. I sad će like dugme da radi, možete da kliknete. I onda ispod ovdje gdje su ove linije, tu su komentari. U komentare možda napišete šta hoćete, kao na primjer, jedite govna i svaka vam čast. I ako želite da sljedeći video vidite, kliknete na subscribe. Ili da se pretplatite na naš kanal. Hvala što ste gledali naš tutorial how to use YouTube od Aleksandro and me. Thank you. I, vidjeli ste. Prosto jednostavno. Ako vas nešto zanima, ako imate neka dodatna pitanja, stavite dole u komentare, sad imate account. I pitanje dana ovaj put će on da postavi. Znači ja da postavim, a vi obavezno odgovorite. I samo jednu stvar da objasnimo. Ne mora da budu čisto onako naučni odgovori za ta pitanja. Mi postavljamo malo naučna pitanja, ali odgovori mogu budu skoro šašavi. Koje nemaju veze s vezom. Nemaju veze, dovoljno pomenite to što smo mi rekli, ono ko što je bilo prošli put nebo plavo. Nebo plavo pravi se od ugljenih kiselina sa mlečnim mlekom od sirća. Jasnili ste mi zašto je plavo? Ajde sad se vratim na pitanje, sad ja postavljam pitanje. Znači, slušajte dobro, ako se ulje ili zejtin od suncokreta pravi od suncokreta, od čega se pravi baby ulje? Razmislite malo. Da.